Zvuk motora ovog puta neće značiti samo ljubav prema vožnji, već i veliko srce. Članovi motokluba Čarapani okupit će se 5. aprila sa jednim ciljem – da pomognu svojoj sugrađanki Ireni u borbi koja zahteva podršku čitave zajednice. Humanitarna akcija okupit će veliki broj bajkera, koji će svojom vožnjom kroz 6 gradova uz pomoć građana dati svoj doprinos kroz donacije i širenje svesti o važnosti solidarnosti. Ovo nam nije prvi put da se okupljamo ovakvim povodom. Kada je najteže, važno je da pokažemo da niko nije sam. Akciju započinjemo iz Kruševca ispred Doma sindikata, rekao je Vladan Rakić ispred motokluba Čarapani. Idemo prema Paraćinu, gde će da nas dočekaju braća iz White Angelsa, motokluba. Zatim idemo do manastira Lešće. Tu ćemo da napravimo jednu malu pauzicu, da sumiramo utiske kako je bilo, da kolona bude bezbedna, da sve to protekne kako treba. Posle manastira krećemo za Boljevac. Tu će jedan ručak da imamo, da se osvežimo i eto, malo jednu veću pauzu da napravimo. U Boljevcu će da nas se pridruže drugari, odnosno braća iz Zaječara i okolnih mesta. Tako da sa njima ćemo isto da podelimo utiske, da svašta se tu nešto priča i o motorima, i o vremenu, i o motoskupovima, tako da krećemo preko Rtnja, naše lepe planine, lepe prirode, silazimo u Soko Banju, gde ćemo naravno isto napraviti pauzu, gde nas se priključuju braća iz Niša, iz okolnih mesta i tako. Uz muziku, druženje i neizostavnu energiju bajkera, sredstva koja će biti prikupljena biće usmerena na lečenje i oporavak Irene. Ova akcija još jednom pokazuje da humanost ne poznaje granice i da zajedništvo može pokrenuti velike stvari.